Muri aba VIP uyu munsi rero turaganira ku kintu gikomeye cyane, ukuntu ushobora kubona amafaranga, amadeni y'amazu, amadeni y'amamodoka, amadeni y'ibintu byose, cyangwa se ideni ryo gutangiza business hano muri Amerika cyangwa muri Canada mu buryo bwihuse. Navuga ngo ni ukugira gute, ni uko ufite credit nziza na credit score. Uyu munsi rero ndabaganiriza ku bintu byose bijyanye n'ibyo ngibyo. Kongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show. Iri rero akaba ari cya kiganiro cyanyu nkuko mubizi dusanzwe twunguranaho ubwenge bwa buri munsi kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu buryo bwa business ndetse na entrepreneurship. Rero abaho barareba kino kiganiro bwa mbere, iki ni kiganiro tuganira ku bintu bya business entrepreneurship cyangwa se n'ukuntu wakwiteza imbere mu buzima bwawe. Rero uyu munsi tukaba turi buze kuvuga kuri credit score cyangwa se uburyo wazamura credit score yawe kugira ngo ubashe kubona amadeni meza kandi ubashe no kubasha kubagura inzu cyangwa se imodoka n'ibindi bintu bitandukanye. Rero ibyo uyu munsi ndibuze kuvuga ni ibintu cyane cyane byibanze ku bantu batuye muri Canada n'abantu batuye muri Amerika. Ndaza kuza kubereka mu bisobanuro icyari cyo credit score, uko wayizamura, hanyuma nze no kubabwira utundi tuntu tw'udukoryo ushobora gukora kugira ngo credit score yawe niba unonaha iri hasi cyane uyizamure uyigeze hejuru. Ni ukuvuga ngo rero niba rero uri umuntu ukunda ibiganiro nk'ibyo ngibyo kwiteza imbere kuri finance, business ndetse na entrepreneurship, iyi ni channel yawe. Subscribe hanyuma sharing hanyuma wicare tugiye gutangira kwiga. Rero nkuko nabibabwiraga, reka tubanze duhere ku cyari cyo credit score. Abantu benshi bumva iryo jambo credit score ariko ntabwo bazi icyo rishatse kuvuga. Credit score ni iki? Credit score rero ni umubare uhabwa n'ama credit bureaus cyangwa se ama institution financiere hano muri Amerika kugira ngo amabanki cyangwa se abandi bantu baguriza abantu amafaranga bamenye niba uri umwizerwa, niba uri umuntu ushobora gusubiza amafaranga baba baguhaye ndetse ku gihe. Mu bihugu byo muri Afrika ndetse n'ahandi akenshi kugira ngo banki ibashe guha ideni bagendera ku kintu bita hypothèque. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikintu banki, niba ushaka inguzanyo runaka, uratanga ingwate cyangwa se hypothèque hanyuma wabone kuguha inguzanyo. Hano rero muri Amerika ndetse no muri Canada no mu bihugu bimwe hano byateye imbere ntabwo ariyo systeme bakoresha. Systeme bakoresha yo ni systeme ya credit ndetse na credit score. Ni ukuvuga ngo ukuntu bigenda, credit score ni umubare uri hagati ya 300 na 850 hano muri Amerika. Muri Canada uyu mubare uri hagati ya 300 kugeza kuri 900. Ni ukuvuga ngo ni amanota ubona. Aya manota rero ava hehe kugira ngo ubashe kuyabona cyangwa se ubashe kugira amanota runaka? Ava ku bintu twita credit bureaus. Izi credit bureaus rero ni eshatu, yitwa Equifax, TransUnion. Izi zose uko ari ebyiri zikaba ziri muri Canada ndetse no muri US. Ariko iya gatatu Experian yo yonyine ni hano muri Amerika. Ni ngombwa ngo izi eshatu rero ukuntu bigenda, amabili yawe wishyura kuri credit ku modoka cyangwa se kuri credit card cyangwa se ibintu ugenda gwishyura bya buri munsi, rent, telefone, ibintu byose. Iyo utinze kwishyura, ama institution cyangwa se aho abo bantu wishyuraho baripotinga kuri izi credit bureaus. Izi credit bureaus rero bitewe n'igihe uba wishyuriye ku gihe cyangwa se utinze bakaguha amanota, hanyuma ya manota rero akitwa credit score. Ni ukuvuga ngo iyo wishyura ku gihe ubona credit score nziza, ariko iyo wishyura utinze bishobora kwisha credit score yawe. Mu yandi magambo, credit score ni umubare ureba cyangwa se ugena niba uri umwizerwa ku mafaranga cyangwa se niba uri umwizerwa ku ideni. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufite credit score ntoya ubona amadeni biruhenyije cyangwa se ntunayabone. Aho ufite credit score iri hejuru ukabona amadeni meza kuri interest nziza kandi vuba vuba. Iyo rero nicyo credit score iri. None ikindi kibazo cya kabiri ushobora kumbaza uti se noneho credit score nziza ni iyihe? Ni uwuhe mubare mwiza wavuga uti ngomba kugira ngo mbashe kubona amadeni mu buryo bworoshye? Ni ukuvuga ngo credit score ni uko bayibara. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umubare uri hagati y'aha ngaha ufite bad. Iyo ufite umubare uri hagati ya 550 na 650 ufite poor. Iyo ufite hagati ya 650 na 700 uba uri fair. Ni ukuvuga ngo udafite imbi kandi udafite nziza. Credit score rero itangira kuba nziza iyo igeze muri 700. Ni ukuvuga ngo hagati ya 700 na 750 ufite very good
a good credit score. None hagati ya 750 na 850 ni ufite excellent. Ariko rero biragoye cyane ko wageza 800 byibuze utamaze imyaka 10 cyangwa 15 ufite credit card iri open cyangwa se credit line. Icyo gihe ntibigutesha ikibazo, ntibigutesha umutwe. Icyangombwa uyu mubare ni ugomba gufokasinga. Ugomba kugira byibuze 750. Iyo ufite 750 kandi bikaba byoroshye mu buryo n'ukurikiza ibintu byose ndibukubwire muri iyi video, nta deni na rimwe cyangwa se nta intérêt nziza n'imwe utabona. Rero ikintu ushobora kuza kumbaza se kugira credit score nziza bifasha iki? Icyambere bifasha ni ideni. Nuvuga ngo ubona amadeni. Sinzi niba mwebwe byibuze mufite ba papa ba Bill Gates cyangwa se na ba grandpere bashobora kuba barabasigiye amafaranga menshi, ariko abenshi nkatwe twikoreye cyangwa se twabashije no gutangiza ama business, twatangiye dukoresha amafaranga y'abandi bantu cyangwa se twatangiye dukoresha amafaranga y'amabanki cyangwa se abandi ba lenders. Hano muri bino bihugu bya Amerika ndetse na Canada hari ama institution menshi cyane ashobora guha amafaranga yo kuba watangiza business, yo kuba wakora ibintu bitandukanye, ariko ikintu bose bareba ni credit score. Iyo ufite credit score nziza, abantu barakwizera bakumva ko baguha amafaranga kuko babazi yuko institution financiere za hano zaragupimye, zibona yuko uri umwizerwa, ufite umubare wo hejuru. Ikindi kintu nacyo cya kabiri no kubona mortgages. No kuvuga ngo niba uteganya kuzagura inzu, iyo bagiye guha ideni ry'inzu bareba credit score yawe. No kuvuga ngo iyo ari nziza ubasha kubona ideni byihuse kandi ukabona na intérêt nziza. Ikindi kintu nacyo ni credit cards. Credit cards, iyo ushaka kubona credit card nziza ifite intérêt ziri hasi, ni byiza ufite credit score iri hejuru. Ikindi kintu cya nyuma cyiza nuko hano rimwe na rimwe ugiye gufata apartment nziza cyangwa se inzu nziza ugiye kodesha, hari igihe landlord areba akora yitwa credit report yawe, akareba credit score yawe, akareba niba koko uri umuntu wishyura ku gihe. No kuvuga ngo rero tubishyize mu yandi magambo, credit score cyangwa se credit report yawe ni background check yawe ya finances. No kugira ngo umuntu abashe kubona niba koko uri umwizerwa bijyanye na finances. Ibi rero yuno mubare ni credit score ni ikintu gikomeye mugomba kwitondera mu kugira ngo kizamuke. Rero nkaba ngiye kubabwira uburyo mwayizamura vuba. Rero nkaba ngiye kubaha ibintu 6 wakora kugira ngo uzamure credit score yawe vuba kandi mu gihe gishobora kuba kitarenze ukwezi cyangwa se amezi 2. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora no gucekinga iyo credit score byibuze buri kwezi. Abantu benshi ntabwo bazi credit score. N'ubu abantu barareba iyi video benshi ntibazi credit score yawe. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane hano muri Amerika. Hano muri Amerika no muri Canada ugomba byibuze kubuza credit score yawe, ugomba kwireba buri kwezi. Kubera impamvu zitandukanye. Icyambere hari igihe bakora bibeshye cyangwa se bagakora za mistakes, bakaripotinga ibintu bitari byo kuri credit bureaus. Ugasanga hari credit bureaus imwe cyangwa ebyiri zishobora kuba zifite amakuru y'uko utishyuye bill ku gihe, cyangwa se kakabiri ko kwamagana ku gihe, cyangwa se aka rent payment cyangwa se aga phone bill. Ugasanga biriho birica credit score yawe kandi utabizi. Nuvuga ngo rero ikintu rero nabakonse cyo gukora iyi muri Canada ndetse muri Amerika, ni mukoreshe app yitwa Credit Karma. Iyi app yitwa Credit Karma ni app ikwemerera gucekinga credit score yawe ku buntu kandi bitanangije cyangwa se ngo byice credit score yawe. Hari abantu rero batinya kureba credit score zabo bazi ngo zirabyice zikayimanura. Ntabwo bimanura ikoresheje Credit Karma. Kandi cyiza cya Credit Karma ifite n'ukuntu wareba credit report zawe, ukareba niba information zirimo hariya koko ari ukuri. Kuko hari igihe kenshi uko nababwiye bibeshya bakandika ibintu bitari byo, ugasanga biriho birica credit yawe utabizi. VIP, please checkinga your credit score regularly. Ikindi kintu cya kabiri kugira ngo uzamure credit score vuba, koresha credit card. No kuvuga ngo niba ari uri mushya hano muri Amerika cyangwa se niba udafite credit card n'umunsi n'umwe, no kuvuga ngo icyo gihe nta credit ufite, nta credit
history ufite n'uburyo nta na credit score number ufite. Icyo gihe rero ikintu cya mbere wabanza ugenda ugakora ni ukujya kuri banki yawe cyangwa se kuri credit union yawe ugasaba ikintu cyitwa secured credit card. Secured credit card ni credit card nk'isanzwe, ariko kora kuba batarakwizera kandi kora kuba batakuzi ubaha nk'amafaranga 500 y'amadolari hanyuma bakaguha credit card ya 500. No kuvuga ngo no kugira ngo babanze barebe byibuze amezi 6 ya mbere ko uzajya yishyura ku gihe. Icyo gihe rero iyo yishyuye basuba gusubiza amadolari 500 yabahaye, hanyuma iyo credit card rero bakaguha credit card rero isanzwe. Iki ngicyo nicyo kintu waheraho ugakora ubu nonaha niba nta credit card nimwe ufite. Ariko rero niba ufite credit card cyangwa se ufite credit history ku buryo banki yawe yakwemera kuguha credit card isanzwe, wibuke usabe iyitwa rewards credit card. Credit card icyo nyikundira nkuko nabibabwiye muri video ishize, abatarayirebye muze kwireba, ndayishira muri description hano. No kuvuga ngo ni credit card ukoresha kuyikoresheje bakanaguhemba. No kuvuga ngo rero gukoresha credit card mu magambo make bituma ukayishyura neza ku gihe kandi ukayishyura mu buryo utatinda, bizamura credit score yawe kurushaho. Bikaruta rero ko wakoresha cash, no kuvuga ngo mukoreshe credit card. Ikindi cya gatatu ni ukwishyura amabizi yawe ku gihe. Iki kintu ndakomeza gisubiremo. Hano muri Amerika kora kusanga ibintu byinshi tubikora kuri credit cyangwa se si nko muri Afrika aho wishyura ikintu mbere kugira ngo babashe guha service. Ahangaha kenshi usanga ibintu babiduhaye hanyuma ukazaba wishyura. Bituma rero abantu benshi bibagirwa amabizi amwe namwe. Ugasanga rero iyo wibagiwe ugasanga ntiwishyuye bill, icyo gihe institution ufitiye ideni reportinga ideni ryawe kuri za credit bureaus naberetse TransUnion, Equifax hamwe na Experian, hanyuma bikica credit score yawe. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kuzajya ukurikirana ko byibuze amabizi yawe yose wayishyuye ku gihe, yaba rent, yaba telefone, yaba credit card zawe, yaba imodoka, ibintu byose ubyishyure ku gihe. Uburyo mwe wabikoresha ni ugushira byose kuri auto payment kugira ngo ibintu bigende ku gihe, credit score yawe igume neza. Wibuke yuko kwishyura bill ku gihe bikontribuye 30% ku mubare wa score wawe ugomba kugira. Ni ukuvuga ngo kwishyura ku gihe bizagufasha kugumana credit score iri hejuru cyangwa se no kwizamura vuba vuba. Akandi rero gakoryo ka kane kuko ushobora kuzamura credit score vuba, aka kana abantu benshi ntabwo bakazi, ariko ngiye kubabwira aba VIP ndakababwira. Nukuri ndakababwira pe, ndakababwira. Aka kantu rero ni lower utilization. Nyari magambo ni ukugabanya niba ufite credit card, ikamana ndisobanura, niba ufite credit card ubu nonaha tuvuge y'amadolari 1000. Nuvuga ngo ukaba ufiteho amadolari 1000 kuri credit card yawe, uko ugomba kubikora, ugomba byibuze buri munsi kuzajya uyihangana ugakoreshaho 20% yayo. Ujye ukoreshaho munsi ya 20% yayo. Nuvuga ngo kuri iyi case ni 200. Nuvuga ngo ujye ukoresha 200, hama numara gukoresha 200 nko mu cyumweru uyishyure. Numara kuyishyura mu kindi cyumweru gikurikira ukoresha 200 nurangiza uyishyure. Icyo gihe ikintu bikora byereka banki cyangwa se byereka aba lenders yuko nubwo ufite igihumbi uri umuntu uri responsible cyangwa se umwizerwa ku mafaranga utayakeneye yose, ko ukeneyeho gusa 20% yayo. Icyo gihe rero bikongerera icyizere. Baravuga bati uyu muntu tumuha amafaranga menshi ideni ariko ntayakoresha, akoresha gusa 20% cyangwa se hasi. Icyo gihe rero bituma credit score yawe izamuka vuba vuba. Ngiye nk'ubu ngubu na rimwe kuri credit card yanjye nimwe njya nkoresha ntuza zirenze 10%. Buri munsi nkipinga credit card zanjye kuri utilization ya 10%. Ni ukuvuga ngo rero bigatuma credit score yanjye izamuka kuko babona yuko amafaranga bampa sinyakeneye. Rero uburyo wabikora kugira ngo ushobora kumbwira uti jewe credit card yanjye mfite iriho 300 cyangwa se iriho 500, iyo nyakoresheje ibintu bitandukanye bihita birangira. Kuko iyo iyi utilization byibuze nk'umuntu ukoreshaho 500 kuri iyi credit card y'igihumbi, icyo gihe babona yuko ari 50%. 50% ya utilization rate yawe baba bavuga bati uyu muntu akeneye amafaranga.
amafaranga tumuha arayakeneye cyane, biratangaje, barayaguha ariko bagashaka kutayakenera. Niko banki za hano zikora. Ni ukuvuga ngo iyo babona ko uyakeneye cyane bigabanya amanota yawe. Rero ikintu wakora ni ugusaba banki yawe cyangwa se credit union yawe ikakongereza limit, bakakuvana kuri ku gihumbi ufite cyangwa se 500 bakaguha ibihumbi 5. Kuko niba guhumbi 5 ugakoreshaho igihumbi, icyo gihe bizaba 20%. Aka kantu rero akantu ko kwitondera cyane. Nk'ubu ngubu ngiye credit limit yanjye mfite ku ma credit card yanjye ni 20,000, kandi ntibisaba yuko uba ufite ikintu gitandukanye, ahubwo iyo umaze igihe kinini na banki bagenda babona wishyura neza, uraba telefone ukabwira uti ndashaka umunyongerera limit yanjye. Kuko iyo limit yawe igiye hejuru bizamura n'iki, bizamura nako bimanura iki, bimanura utilization yawe, bagasanga ufite ibihumbi 5 ari ukoresha 500 gusa ukayishyura. Icyo gihe babona ko uri umuntu ukoresha 10% y'amafaranga baguha. Ibyo bintu rero bizamura credit score mu gihe gito, icyumweru 2 credit score bizamutse hejuru. Aka nakabanga nakabanga abantu batazi, kumanura utilization rate yawe. Akandi rero gakoryo ka gatanu nihuse n'akantu ko kugira gute ko kudacancelinga ama credit card. Abantu benshi bakunze kumaza ati se niba ufite credit card ni canceling. No, we canceling. Kuko iyo cancelinze credit card wabonye wafashe igihe gishize, icyo gihe bigabanya imyaka ya umaranye credit, ugasanga bimanuye amanota yawe. Ni ukuvuga ngo niba ufite credit card utagikoresha, yibike gusa ariko ntuyicancelinge, kuko iyo cancelinze nabyo bimanuraho credit score. Hanyuma agakoryo kanyuma aba VIP no kulimitinga hard inquiries, cyangwa se hard inquiries ni iki? Hard inquiries mu gihe iyo usabye credit card, ikintu banki ikora ikintu cyitwa inquiry, bakora hard inquiry. No ngo bakora credit report yawe iri hard, bakora icyitwa hard pull. Icyo gihe rero nk'igiye gura imodoka cyangwa se ugiye gura inzu, ibintu nka biriya binini bakora ikintu cyitwa hard inquiry. Iyo bakoze ama hard inquiries bigabanya credit score yawe. Niyo mpamvu niba uri umuntu ugiye kugura imodoka, ni byiza ko wagenda ukavizita ama car dealership yose uko ari 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ukayavitingira iminsi 3 cyangwa 4, byose kabikorera mu cyumweru kimwe. Kubera iki? Kubera ko izo hard inquiries zose iyo zibaye mu gihe cy'icyumweru bazishira hamwe bakaziripotingira hamwe kuri credit bureau, ugasanga bigabanije byibuze amanota makeya kuri credit score yawe, kuruta ko wagenda kuri car dealership uyu munsi bagakora hard inquiry, ukongera ukazasubira ku yindi cyumweru gitaha bagakora indi hard inquiry. Icyo gihe basanga warakoze nk'ukwezi kora, ugasanga bagukoze 10 cyangwa se 11. Rero ni byiza niba urashopinga inzu cyangwa se urashopinga imodoka ko wagenda ugakorera ama hard inquiries icyarimwe, cyangwa se credit card ukayakorera icyarimwe, kugira ngo agaragare kuri credit report nka hard inquiry imwe, aho kugira ngo zibe hard inquiries nyinshi. Bivuga ngo ku bantu bahora bafite ama hard inquiries buri munsi y'ama credit cards, y'ibintu bishyashya, y'ibintu bitandukanye, usanga credit score yawe iguma hasi kubera yuko babaje gusaba amadeni. Iyo ugiye gusaba ideni rero nicyo kintu cyitwa hard inquiry, bimanura credit score yawe, kuko banki ubona cyangwa se ama bureaus ababona yuko uri umuntu ukeneye amafaranga cyane, uri hanze urashakisha amafaranga cyane. So nuvuga ngo rero mu limiting hard inquiries, nuvuga ngo usaba amadeni ari uko yakeneye kandi uyasabire mu gihe runaka hamwe, no kuvuga ngo ukorere hamwe urangize. Ariko ureke kuba umuntu aho usaba ideni buri cyumweru kuko bigabyica credit score yawe. Utwo rero tukaba ari udukoryo 6 ukuntu wazamura credit score yawe vuba. Hanyuma rero kandi kantu abarengezaho kaka bonus ni ukuvuga ngo ndaza kubashiriraho amanimero ya Equifax, Experian ndetse na TransUnion, kuko aya manimero ni byiza kubahamagara ukabasaba ikintu cyitwa credit report yawe, ukayisoma ukareba niba koko nta ma mistakes arimo. Kuko mwibuke hari igihe hano muri Amerika cyangwa muri Canada abantu biba amazina yawe cyangwa se bakiba social security, bakabafungura ama credit card cyangwa se bagafata amadeni utabizi. Ni ukuvuga ngo iyo rero udakora icyitwa credit score, guducinge credit score yawe, hanyuma usabe na credit report yawe, ushobora gusanga hari umuntu wafashe ideni izina ryawe utanabizi.
ni byiza rero ko uhora ucekinga credit score yawe na credit report yawe ukareba kuko niba nta makosa arimo. hanyuma amakosa arimo uratelefona izi credit bureaus nababwiye, Equifax, Experian